Tujya kora bibi. Ahubwo byiza tugomba kuvuga imbwa mu mazina bakazimenya. Wowe uzi imibare ya Jesse? Ndayizi. Uzi imibare? Ndayizi. Uzi imibare? Ndayizi. Okay, sawa reka nkubaze noneho. 218 gukuba 916 ni kangahe? Yavuga 199 na 688. Ahubwo ntugera mu rugo ngo naharebe. Ikibazo ndi kwihuta nyine. Ababyeyi ntabahari. Nihutaga. Ariko nta cyanyihutisha ndi kumwe nawe. Tugende. Sha tugende unaharebe. Nuburaye washakiraga umukobwa wanjye. Nubu ngo niba mushaka no gusomana. Uwo murasomanye ngaho genda. Aho kuramo mama wawe nigendere. Mama wanjye uhe? Iyo kasi. Iyi kasi se ni mama wanjye. Maze ibimotari birinda binavuga nabi. Wagira ngo niba byaranarezwe. Wowe rezwe ubwo burere ni bugufata bukagutereka kuri 40 ushaka kujya. Naye ndahita njya kubufata. Jesus Christ. Muranyihanganira natinza ho gato. Nta no gusuza no kukwihanganira gusa. Sori muyobozi. Mvani tabija imbere. Nje kwitsa gusuza se. Bro. Mvani zuje imbere yanjye. Muyobozi zakora ibintu bitagira nawe nigana. Ariko wararezwe. Yego wararezwe. Umuntu yagusuzuka ngo. Ndapfa kwa kiramani. Jewe. Yego nararezwe. Ariko rero wishashi yabomba. Gusushatse kuvuga iki? Icyambere nabwenge uburu ubwenge buri na discipline watiriza umuntu kugusuhuza se. Ase muyobozi nje ntabwo wabimatirije. Sinabiguhatirije ahubwo nabigushishikarije kuko iyo aza kubiguhatiriza mba nko kubisa ingumi nko kwikubisa mugenzi wawe. Sasa bazi mugenzi wawe se. Ni kimbabarira. Nuko basaba imbabazi se. Ni kimbabarira cyakibire ngi wabo se. Mwiriwe neza? Namahoro president. Woze. Akwagire kubushyamutse sha. Gutase president. Buse mu bantu bangaye bose no wavuye mugashaka kumenya ukomeza. Kosa nkoze se. Bose ari umuhigo wesheje. Ihangane. Umbwire niba hari ahantu heza watura neza ugatuza mu biryo. Ni hano nagushimira. Nyamaze sabamo. Abama ariko n'umwana mwiza. Landlord basi amafaranga nzagwa mu cyumweru gitaha. Ya kuyaso niba nawe yaruba. Ako muzi kuntu kubaka bigora mukaza mukira mu nzu y'umuntu mutishyura. Je narakubyaye. Wawe iyo tuvuze isi naha turi nyine tuyaseri be Agusase. ntukamburanye Akonyaso. Agabanyishije. ariko se vuga umuntu ndi kubwira ntanyumve n'ibyo ushaka. Yego umenye ko hanga atari muri karitsiye yawe. Etienne saje mu kiganiro cyacu gute? Oh my god. Ndavuga muri karitsiye. Nyine Etienne wamubaze. Karitsiye. Sukanga kunje bangamiyan. Nkuko byari byarahano wabinanitse kandi ari nako bigomba gusohora. Hakiza amezi atari make mu mwaka wa Kayongwe, umwami Yesu na murumuna we Petero biterura abandi bigishwa bajya kwisomera gatabi. Yesu akakanu si neza. Petero, Karame mwigisha. birantangaje kubona nawe unywa ku ifege. Mwigisha ni twese. Ko byagutangaje nanjye niko byantangaje. Ubu turi mu gatangaro. Watangiye kunywa itabi ryari? Yes, nitugiye guhishanya. Maze imyaka 20 nk'itabi itabi. Uvuga ngo njye kuguhitamo deja wanywa itabi? Umwana w'Imana kunywa itabi no kuba Petero ari ngo niki kidashoboka. Nagitangaje ndi kubona amaho. Mwumva ibyo mvuga, ntimurebe ibyo nkora. Hello, Ted. Oh, hello. Moi. Moi.